Zdravo svima, dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo slane Rafaelo kuglice. Pripremimo sve što nam je potrebno. 500 g belog pilećeg mesa prethodno smo obarili i ohladili. Sada što sitnije iseckamo. Sto grama šunke iseckamo na sitne kockice. 4 kuvana jajeta. ...200 g feta sira iznječimo viljuškom. A 200 g kačkavalja izrendamo. Sada uzmemo jednu veću činiju. Izručimo pileće meso, sir, jaja, šunku, pobiberimo po ukusu. Nismo solili pošto je dovoljno slano. Kašikom uzimamo pomalo smese. Pravimo kuglice pa valjamo u rendani kačkavalj. Kada smo napravili sve kuglice, ostavimo u frižider da se lepo stegnu. Od ove količine dobili smo 27 kuglica. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!